Finian Dia tambah. umumkan dia punya penambahan disebabkan Madani. AWS pun disebabkan Madani. But in July, there was no Madani. And he said it in Parliament. Sebab itu saya terpaksa repost balik my earlier posting. It was done in July 2022. Tapi tak apalah dia nak claim credit, but at least you acknowledge the previous administration has done so much to attract quality investment into the country. Begitu juga Kedah. You may say all kind of things kepada sahabat saya Sanusi. Tetapi the fact remains in 2021, Sanusi berjaya membawa 68 billion worth of quality investment. Dia bekerjasama dengan MITI. Of course, saya membantu. Saya pernah jadi MITI punya minister. Dan sebahagian besar daripada kita punya agensi-agensi yang berkait dengan pelaburan ni diselaraskan oleh MITI. Sebenarnya siapa yang bertanggungjawab? Adakah kerajaan negeri ataupun MITI? Kerajaan negeri dia ada dia punya IPA, Investment Promotion Agency. Terlalu banyak. Kita ada 32 IPAs.